أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد وفصل هرجوی الله رب العالمین عالمیا. صلاة و سلام خدا سر پیغمبر مبن سید و سرور و رضان و سرور کمی محمد علیه الصلاة والسلام. جا و حوال هو گرل وی گدری خدا جهات و خبات و برپدان کرنا. ورسر چقای گل پی ریچ و شپان اتار وجا داوی اتار وجا قیامت. علیکم السلام سر چابان وسلم. سیدای مهتم دسته. استغفر الله سر چابان اهلا وسلم. سیدات چوانه. باشین جانت ثابت چوانی باشین شما. باشم سیدا ولی سوری کی شد پرسم و استرم استزیده نگم. بله کرم کن بپرسم. آوانه جنسیت تا خود دگش که وقتی بمره. آبیا مثلا قیز ببینم کی دشوان؟ بگم وانه گو نیوی زلام نیوی یعنی زلام و پیرک. جوانه ده گوتن غنسا تبلیغات. آوانه ولو اگر طرف زلامتی خورت به طرف زلامتی میلاواز آب سر زلامتی به ام به ولا اب زلاما لتشتکی نشانه پیرکتی به به بیجی اما بی زلام قبول کن اوان دنه نلیا اگر طرف پیرکتی خورت به اوا زلامتی اما قبول نکن لی وقتی گو هر دو عالی يعني زلامتي وبيركي طرف وكا هذبن اباني ولو ناين ششتن تيمما وان وي ولي قرتن زلام مثلا ابجي هيا زلام خوكا بيرك علي بكي لعنتا خدي ليا بيرك خوكا زلام علي بكي لعنتا خدي ليا اب گناه كي مصنا ابجي زعف گناه كي مصنا گو زلام خوكا بيرك او كي بيرك خوكا زلام كي ايرو دو تيك توك كده ولسر تلفزيونا ولسوق وباجانا اب ابنا ونك جوارة تيقولن إبناء تيقولن هموسكسوال وكونك يعني راسيا مثلا أبيا فعل كذا بيس وشنيعة أشكر الركلامة باتكرن وشخب با قانون بشري بلا يقلق في ديمقراطية في كومونيزمية وبإسطنبول سوزلشما ريل بروابو ريل بروا بيسيتي وفحشاتيا بلابو ربي عالمي وكا قومي لوط بيخمر قبره هلاكي يا عينا مجي بواروي بهلاكي ايرو دو تيك توك دباني قو با ابنتيتيا ناكن قونكيتي هموسكسواليتي اجنساليتي دكن بمليون تعقيبتي واهن مليون تعقيبتي يك فيديوهاوي بلكي 100,000 بغني 100,000 انساني بغن كريم اباني ولو هموجي ويتشتي خوش دبينن نورمال دبينن وي ربي عالمي محموا وما بهلاكي ایدی حوال تپرسک جمکه برسوات دا ایدی مساعده هبه اجی پرسکی بکم شهرم کسی دائما کلمه شهادت معنی متکالیش مره بیشی يعني كلمة شهادة بيجي ويدي معناه بيجي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يدي معناه بيجي şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun peygamberidir. Onun elçisidir. Kurmancı beja bu kurmancı. Şehadet Khalo Seyda vele tam kurmancı yani tamam. Ama Türkiye bejin. Güye kubidemin az باور دکم گوش الله به تو اله حق نینن و دیسه باور دکم گو محمد رسولی بیا الله تن başka ilah yoktur. Je Allah به حق ilah tünne. Mana ilah ki ilah. Hadi begum böyle zanımın. Mesela nokta mühim ki ava. İlah ki ego kanun ve nizama dini. Ego hakkı ve kanun çekirne hebe. Ego لايق قانون شكرنا به وامشي امر فرماني قبول بكن يكي تنهايه الله يعني yasama yetkisi, kanun koyma yetkisi, emir ve yasak koyma yetkisi, ev hak hakkı Allah Teala tanıyor. Mana ve çiya
يعني ببيك قبا يكيق وأشهد أن لا إله إلا الله معناه يا ربي أشتفي با حقي قانون إطاعات وتسليمية اشتكى سيرناكم بله أولي ما دركت bazda çu nam çıma بله گلی تماشا بانم ابھی حوالی دیاری میں بوی دیاری بھی مالی آواز سر چامار انا مثلا مزنم كلمة شهادة معنوي أبا أجي الله ببت كسي قبول ناكم جو أمر فرمان السلامي تشكي وأجي أمر فرماني تكسي قبول ناكم شيء الله بيبا معنوي أبا حقي قانون تشكرني حقي أمر كرنو فرمان كرني إن شاء الله تنيري نادم تكسي دي معنوي شيء يعني أزلاي قلقي قبول ناكم ديمقراطية قبول ناكم سوسياليزمية كابيتاليزمية كومونيزمية قانوني بشري قبول ناكم معنوي أبا يعني حقي قانون تشكرني نشت كسيريا ايرو دولتي دنيا بيك جاري دبي حاكمية دش ملت ريا يونتم حقي قانون تشكرني ددنا ملت كان هات تقول لا اله الا الله تقول يا الله بس اله قبولناكم يا بات الهتي تدهنك ايش غير الله تدهنك دن بلي حوالي موسى وفي حوالي دني گوشمال ديالي شاندن ابي بلي مالات تبدا واخد جورازي بي حوالي بارانو حوالي باران سچا بله گلی تماشا وانا هر تم دبي چمات و پرسید کی یا پرسا مهم جي ابا اما به پرسید كلام كهوان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وای جانه تسامت چوانی باشی تلفونه خلاص بک تلفونه راس کن قربان جانت تشکودی ها چاوای باشم تشکودری و nereliysiniz nereliyiz Diyarbakırlıyız ما kurmancı اشتغل ما kurmancı dizane kurmancı dizane ya başı haydi خاطره و ناخن خاطره و na اذا تلفونه خلاص کن از و ببینم خوشک ببینم تلفونه خلاص کن telefonu küfür etme sen nerelisin اري ياو مزنا خورتي ما كتنا حالي زاروي من نسلا ما كتنا حالي ياو ادب تربيه حياه فهيتي تشتكي نزان تشتك بارة تنيا ياو تتي اذا خبر بدا وك انسان خوشك بيشتغل اري تعال حمدنا عفوت كي موزیکا خو بگیره ولا دنگه موزیک بگیره و که انسان خبر بده هوال دنگه موزیک بگیره و که انسان خبر بده Yazarken sema karanlık وانت بینن گلی تماشا بنا باشه جار جانا ای حالو جی بلاورن داون زانبن مزنا وقتا گو ايتما اسلامي قانون اسلامي نه حاكم به ها خورته ما ها حالو دبن زاروي ما مزنس جي اسلامي دور كتنا اخلاق طبيعات ادب حياه في اعتبار تنيا انسانيت بار تنيا ديتنا ونا ديتنا هم مكتب وتلفزيون وانترنت مكتب وتلفزيون وتلفون تشت اسلامي ادب تربيه نديتنا لجم بابي خو لجم ديا خو لجم كالي خو لجم بيرا خو ادب وتربيه نصاندنا نديتنا ونواد بينن زارو كينها قالوا بيري خنا بينن قالوا بير گوشوارا تجربه كي بيجن ادب كي تربيه كي بدنوان قالوا بير الحضور افينا الحضور سز افينا واباناجي بهبيا اوينه تلفونا وانترنت وتلفزيون ومكتب ايدي لوما خورتي مت كمنا با حال هذا قال لي تماشا وانا خيرا خو باربا بكن امالي موسى سچامارا اهلا وسهلا بله خود تعالى هر گناه عفوت کی انسان في دنيا حتى ساق بي چه گناه کربه ولو شريك جيش الله تعالى را چه کربن غابا توبه بكي كلمة شهادت بيني خوتا وي كفراوي وي گناهي عفوت کی اري
Selamun aleyküm dayı. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kerem Abi sen Kan. hoca mısın? Evet. İmamım. Hocayım. Ne güzel ne güzel. Sen ne Neyden diyorsun? bahsediyordunuz? Valla Efendim? ben sorularınız varsa sorularınızı cevaplıyorum. Özel bir konu üzerinde durmuyoruz. Ne Allah-u Teala ne hatırımıza getirirse onu söylüyoruz. Sorularınız varsa buyurun soru sorun. Vallahi ne sorayım ben bilemedim ki ben şimdi hocam. Yani şimdiye kadar İslam hakkında kafana takılan hiçbir soru yok mu? Vallahi benim sorduğum bir hocam var o yüzden hiç kafama takılan soru olmuyor. O zaman ben sana bir soru sorayım. Sorun Sen bakalım hocam. nerelisin? Sen nerelisin? Maraşlıyım. Aha. Kahramanmaraşlıyım. Ha, iyidir, güzeldir. Peki kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Kelime-i şehadeti. Tevhid mi şehadet mi? Kelime-i şehadet. Tam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ha, kelime-i tevhidi de söyle. La ilahe illallah Muhammeden Resulü. Ha, Öyle mi? aferin, çok güzel. Peki manelerini de bize söyleyebilir misin? Manasını. Anlamını mı? Evet. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Peygamber Efendimiz onun kulu ve elçisidir. Ha, çok güzel. Orada Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ne demek? Yani ilahlık sadece Allah'a tanıyoruz. O ilah nedir? Allah'a verdiğimiz, Allah'a tanıdığımız o ilahlık manası nedir? İlah. Yani diyor ki Allah'tan başka diyor şey yoktur. Hani ilah yoktur yani. İlah ne demek? Yani anlatamadım şimdi de. Allah'tan başka Aha. yani bildiğimiz kimse yoktur hani. Bizi yaratan odur diyor. Hayır. Yaratıcı zaten Allah'tan başka yaratıcı da yoktur. Tek yaratıcı Allah'tır. Fakat burada ilahın manası yaratıcı değildir. Zaten Müslüman olmayanlar da yani kafirler de bir yaratıcının varlığını kabul ediyorlar. Neyi kabul ediyorlar? Zaten kafirler de Müslüman olmayanlar da Allah'ın yaratıcı, tek yaratıcı olduğunu kabul ediyorlar. Allah-u Evet. Teala onlardan istiyor ki benim sadece tek ilah olduğumu da kabul edeceksiniz. İlah ne demek? Yasa belirleyen, kanun koyan, emir ve yasak, kullara emir ve yasak veren, yani yönetim hakkının, yasa belirleme hakkının, insanlara emir ve yasak, serbest ve yasak koyma yetkisinin sadece Allah'ın hakkı olduğunu kabul etmemizi istiyor. Yani bunu demekle eşhedü en la ilahe illallah. Ey Allah'ım senden başka hiç kimsenin emir ve yasaklarına itaat ve teslimiyet etmeyeceğiz. Senden başka yasa belirleme hakkını kimseye vermeyeceğiz. Zaten Kim elhamdülillah Allah'tan başka kendinde yasa belirleme, kanun koyma yetkisini kendinde görürse o bir ilahdır. Kendini ilah kabul ediyor demektir. Biz de bu sahte ilahlara, batıl ilahlara la diyoruz. Hayır diyoruz. Yasama yetkisi, kanun koyma yetkisi sadece ve sadece mülkün sahibi, alemlerin Rabbi olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Kimsenin hakkının değildir. Anlaşıldı? hocam zaten hani Müslüman olmak için zaten Allah şey yapman lazım. Zaten hani ona ibadet etmen lazım. Ona şey yapman lazım. O yüzden zaten onu öyle söylemiştir. İnternetim Sesin hocam. gelmiyor. Dedim ki hocam zaten hani Allah'a itaat etmek için zaten hani Müslüman olmak gerekir ya. Zaten o yüzden onu öyle söylemiştir Rabbim. O yüzden hani onu söylüyoruz. Dilimize getiriyoruz. Evet. Ya çoğu insan bunun farkında değildir. Yani ilahın ne demek olduğunu bilmiyor. İlah diyor yani sadece Allah'ın varlığından bahsediyor. Hayır. Zaten Allah vardır. Zaten yaratıcı odur. Zaten o bizi rızıklandırıyor. Fakat Allah'a yasa koyma. Mesela diyorlar ki Allah bizim hayatımıza karışmasın. Allah bizim hayatımıza karışmasın. Ya Allah nasıl sana karışmasın?
Allah bizi yarattı, bize karışmasın. Öyle olur mu? Hani layıklık diyorlar ya, layıklık din, devlet işine karışmasın. Yani Allah'ın dini, Allah'ın kuralları, anayasası bizim devlet işlerimize karışmasın. Ya öyle olur mu ya? Yani devlet bazı şeyleri serbest edecek, bazı şeyleri yasak edecek ve Allah karışmasın. Ya öyle olur mu? Allah bütün hayatımıza müdahale etme yetkisi ondadır. Neyi yapacaksın, neyi yapmayacaksın, neyi serbest, neyi yasak. Onun emir ve yasaklarının zıddına hareket edemeyiz. Zıt kanun koyamayız. Koyarsak bu Allah'a şirk oluyoruz. Aynen hocam öyle. Ha. Tamam. Başka söylemek istediğin yoksa o zaman burada yayını Hocam siz keselim. nerelisiniz? Ben Mardinliyim. Mardin. Mardinli misin hocam? Hangi camide görev yapıyorsun? Ben görev yapmıyorum. Ben görev yapmıyorum. Ben Ha, resmi tamam hocam. imam değilim. Bak, bir tanesi diyor ki hocam cehennemin kapısını ilk kim açacak diyor. Orayı bilmiyorum. Cehennem kapısını kim açacak onu bilmiyorum. Vallahi senin açmayacağın kesin. Kardeş, o soruyu soran kişi. Dibê ma derago bavê me lê bê em ê silah fêlê bikin an ne belê hevalê ciwan derago bavê te lê bê tê silah fêlê bikê bavê te jî bê kî jî bê me silah fêl bavê xwe jî dikê. Ay ne diyorsun, anlamıyorum hiç, ben Arapça konuşuyor. Bak Arapçam yok benim. Ne Bak başa? çalıyor, hadi gör. Ne xwe Allah rahatlık versin. Hadi bay bay. O gurbê. Belê. Gelî temaşevanan gelî xweşk birayên hêşan. Qusûrê nebêzênin pirsê ve belkî heval ego kamerayê bixwaze bişêne bila bişêne. Ev heval aba min te taqîb kirî. Ev sayfa henokî not û heft. Not û heft. Kamerayê te dişêne bişêne. Not û heft. Canlı yayına xwe beka. Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam Serçava. Nerelisin? Serçavlıyım. Dayı. Melih Abdullah. Tamani. Tamani başî. Serçavneş. Az yê Mêrdînê me ker boranê Xelîla. Vay Serçava seslerimi. Amiye Serçavneş. şırnak. Ahlen ve sahlen. Evet Serçava. Evet vay. Yani. Tevazot ki, teşekkür ki. Belê ez wazat dikim. Pirsê we hebin ez bersiva pirsê weddim. Kerim ke pirsê te hebin sualekê bikam. Sorry Xwedê nû hezrê me de çirtis nîne. Ta zonê. Dina xwe ez ê pirseke iştekim. Ez ê pirsê işte bikim. Kelîma şehadetê. Kelîma şehadetê karê ji me nebêje kelîma şehadetê. Bale elhamdülillah Müslümanî. Tamam bêje kelîma şehadetê ji me nebêje. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Aha. Başa. Manavê jî karê ji me nebêje manavê. Mane şiş xwedê mastenîne. Dayteta. Arê. Muhammed onu Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Onu mane ava. No manavê ne awa. Nabê keş xudê mastir tunêya. Arê rast da. Keş xudê mastir nîne. Allahu ekber manavê keş xudê mastir tunêya. Xudayê herî mezina. Lê manavê tişekî diya. Eşhedü en la ilahe illallah. Ez qalbê xwe bawer dikim û bi zimanê xwe îqrar dikim ji Allah ve ilahê haq tunnin. Yani ilahtî haqqê Allah Teala tenêya. Se avlî de muha gotana. Ha mesela ilahtî ilah ji Allah ve ilah tunnena. Yani ilahtî haqqê Allah Teala tenêya.
Yani ibadet ve taat ve teslimiyet ji emr ferman û kanûn û nizama Rabbi alemê tenê te gotin. Ji wê pê beş kanûnê ti kesî dîre nayê gotin. İtaat nayê kirin. Aynen. Hakkı kanun çekirini, hakkı yasamayı, hakkı emirkirini, fermankirini ji Allah tenê ne ti kesî dîre ya. بله بله ماله اول مهانا اجوات مالنا اول مزافن Başa başa. اه Da başa til Şırnak'ı yan til Cezire, til Kudey. سلوبيو سلوبيو Ser çavar ahlen ve sahlen Silopi. Başa. Burada Mardin'e selamlar olsun. Ser çavar arkadaşlar razı bin. Eyvallah eyvallah amca. Da bhatire te na khaw Khuday rahatiye bide. Eyvallah eyvallah sohbi serçava khairsin. O hul bin. Serçava. Geli temaşavan bkhira xo me taqib bikin me bişopin. Havane ha canlı yayına xo beka ab komik sayfa. Canlı yayına xo beka edi temin bibinin. Haka temin bir şeyine kerem ka lehne kadın belki verin. Tamam xwale ilay. Tijib xwaze veşana zindi ser çaba bir şeyna. Komik sayfa canlı yayına xo beka. İnsaneki go bufra sun buqay günahki masına bufra go musun buqay. Can ne dedim ben ha? Bale kerem ka. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seydayım kaç çavi? Ma başı can sabit çavani. Sen gide hoş nayım ya. Denge telefona xolwa da bigram. İnterneta da zayıfa. Are havale Murat hediye hedit koyunum. Tüşna bey Selamünaleyküm hocam. aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsın, iyi misin? Başın can sabi te çavani başın. Ho, başı. Nerelisin? Sen Kürtçe bilmiyorsun herhalde. Nerelisin? Vallahi ben bilmiyorum amca ya. Ben Yozgatlıyım. Ha ahlen ve sahlen. Ben de Mardinliyim. Vay vardın. Tamam iyi o zaman. İyi. Evet. Buyurun sormak istediğin soru varsa buyurun. Sorularını sor. Vallahi hocam öncelikle bir soru soracağım. Hatta daha yeni gittim. Şimdi ben Ramazan'ın yani Ramazan demeyin de bu ayın 29'una 30'una bir de önümüzdeki ayın 3'üne kanal tedavisi aldım. Hastane. Evet. Evet. Hani almak istemezdim ama rahatsız etti beni. Daha Evet. işin ağrısı dilime kadar gitti. Mecburen gitmek zorunda kaldım. Şimdi o günler güne gün mü düşüyor yoksa sakata mı gireceğiz? Ya şimdi oruçlu bir insan diş tedavisi yapabilir, kanal tedavisi yapabilir. Eğer dişinden kan gelip boğazına gitmezse orucu bozulmaz. Yani dişini sökse dahi eğer yapabiliyorsa, eğer o kanlı tükürük boğazına gitmezse orucunu bozmaz. Fakat giderse orucu bozar. Ama hocam kanal Buna- tedavisini iğneyle yapıyorlar. İğneyle. Olsun o iğne orucu bozmaz. İğne orucu bozmaz. Bozmuyor mu iğne? O kanal tedavisi yani sebep oluyor mu ki kanın boğaza gitmesi? Yani kan geliyor mu? Boğazına kan gidecek mi? Ama işte şırıngayla içine bir şey sıkarlarsa ne olacak? İlaç, sonuçta ilaç. Olmaz. Hayır. Etin içine iğne vurulsa
bir madde vurulsa o orucu bozmaz. İğneyle oruç bozulmaz. Bundan rahat ol. Vallahi hocam bir tane hocaya söyledim. Hoca dedi sıkıntı yaşarsın dedi. Hayır. Ne bilmiş yani. İğne bozmaz. Fakat kan, dişinden kan gelip o kanın gitmesine engel olmazsan, mani olmasan, yani o kan boğazına giderse bozar. O zaman benim orucum sıkıntı yok yani. Benim orucu Yok, bozmaz. sıkıntı yok. Velev ki bozulsa dahi sen bir gün kaza edeceksin. Vallahi hocam dediğiniz gibi ise güzel yani. O yüzden içimde bir Evet. sıkıntı kalmadı. Yoksa çok sıkıntı vardı yani. Evet. Arkadaşlar, Sana bir soru sorabilir miyim? Sorayım. tabii hocam sorabilirsin tabii ki. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Kelime-i şehadeti. Hocam kitaptan okurum ya. Şimdi siz öyle dediniz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tamam, çok güzel. Manasını da bize söyleyebilir misin? Hocam manasını pek bilmiyorum. Çat pat biliyorum da şimdi sıkıntı. Tamam, ben söyleyeceğim. Dinle, ben söyleyeceğim. Konuş mübarek. Tamam, ben söyleyeceğim. Söyle buyur hocam. Eşhedü, şehadet ederim. Yani kalben inanıyorum, tasdik ediyorum. Dilim ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Sadece ve sadece Allah'ın hakkıdır. Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyoruz. Yani ilah vardır. Allah'tan başka sahte ilahlar vardır. Fakat biz bu sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. İlahlığı sadece Allah'ın hakkı kabul ediyoruz. İlahlık Allah'tan başka hiç kimsenin hakkı değildir. Peki ilahlık nedir? Kendisine ibadet edilmesi gereken, kendisine itaat edilmesi gereken kişi sadece Allah'tır. Yani böyle diyelim, kanun koyma yetkisi, yasa belirleme yetkisi, bu hak sadece ve sadece Allah'ın hakkıdır. Allah'tan başka hiçbir yasa belirleme yetkisi kimsede değildir. Kim Allah'ın kanunlarını kabul etmeyip onun kanun ve yasalarına, şeriatına, Kur'an-ı Kerim'ine zıt yasa belirleme hakkını kendinden görürse o kendini ilah kabul ediyor demektir. Bu sahte ilahlara la diyoruz. Kelime-i şehadetten bunu reddediyoruz. La. Hiçbir ilahı kabul etmiyoruz. Vardır fakat kabul etmiyoruz. Yani Allah'tan başka kanun koyucular çoktur. Allah'tan başka yasa belirleyenler, emir ve yasak koyanlar çoktur. Fakat bu sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. Sadece ilahlığı Allah'ın hakkı olarak kabul ediyoruz. Ve yine şehadet ediyoruz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Sağ olun hocam. Hocam bir sorum daha var. Şimdi Kur'an'a göre Evet. yeryüzünde dünyadaki canlılarda hariç başka bir canlı var mı? Hani evrende. Valla onu bilmiyorum. Hocam benim bildiğim kadarıyla hani Evet, yeryüzünde değil de kainatta debelenen varlıklar var diye biliyorum yani. Ben bir hocadan duydum. Bir yerden okudum ben. Hani Valla sesin de kesildi. Sesin de kesildi. Şimdi geliyor mu hocam sesim? Valla bana telefon geldi. İnternetim kesildiği için senin sesin az geliyor bana. Aleykümselam Gizem Hanım. İyi akşamlar, iyi Evet, yayınlar. haydi. Allah rahatlık versin. Sağ olun hocam. Hocam iyi günler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Damla çava rojin aşkeni. Damla çava rojin aşkeni. Leya guha uya behvile dişkeni. Kerem kayı govare kamera bişeni. Kamera bişeni.
القصيرة اللي بزن قال لي تماشى أنا برسيوا هناك درباس بون از بفا مهمان رمام هناك بماتي كما كلمة شهادة برسيت شيء دينا برسيت يا مهم أبا أنا كانم قالك برسابكم كان في قبول بكن تماشى Hadi bakalım çılgın anne. Hoca çıktı. Hocam size bir sorum olacak. Hocam Kerem Kan. Amerikan gazoz içersem çocuk erir mi? أنا مصادق Hocam. Yo ye. ماذا قال لي تماشى وانا أدبتنا حياتنا ياو تقى مرايد الشيني دخوشك سلافك يبدا فرسك يبكى كات شاوايت باشي إنسانية نينا مثلا قبل بر كمازن بوا لبر كورتلا تلفزيوني جي إسلامي دورا هايا ويجي إسلامي تنا أدب وتربية حياة وفهيدي بير تنا پیغمبر اسلام به وقتی گفت فدی نکه تحیا نکه چی کتی بکی یا دا خوشک پرسا خوب کن تفهم کن هذا چیزی پرسی تمام اخوا ای نور ورا کرم کا آوا من تعقیب کری ای نور وشانا خویا زندی جانی اینا خوب کا ای نور از آوک خو بینم گلی تماشاوان از آوک خو بینم لیا زوابم کرم کا ای پرساوا هبن بلا پرسی خو بکن کی قمره دیشینه آوا مقبول کر ای نور كلام كم ملا سر چابار اهلا وسهلا خيراتي خدش ترازي برحمن دي بابت تشاويت باشي ماشي جاني وصابي خدش والله ماشي باش من حد الحمد لله خدش ترازي ب ازدتش كش تبرسم ملا بلي كلام كم ازت تركي بيزمش بوغا ايه يعني ناتجي فهم بكن هنك فهم ناكن باشا خدي خيراتكم bir tane ayetin anlamını soracağım. kurmancı becek. Beli kerim kam. Mana ayete ki becek. Kas Kur'an'a ko benim. Tamam. Ne becan? Surete çanda kijan suret kijan ayet. Az neşaş bin Bakara suresiye. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu bi kelametillahi. Tammati. Ve kudretihi. أعوذ بكلمات الله تامات وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا كاد وشانات قطبه إنترنتات قطبه هذه سبيشة أعوذ بكلمات الله تامات عافيه من غضبه وشره وإني همزة الشيطان وإني يحضروني. Bunun anlamını öğrenmek istiyorum Mela. Tamam. Ab ne ayeta? Ab ayet tünne. Ab dua ka Peygamber Mey aleyhissalatu vesselam. Ab duaya. Dibe çe manavi? Dibe a'uzu bi kelimatillahi tammati. Asxwa muhafaza dikim. Buvan gotine, buvan kelime Allah Teala tamam. Be kemani be kusur. Ji şerre şeytana u ji gazabawi u ji gazaba Xudas xo muhafazın go Xudayiş min qahare u go şeytan nevun bela kol minedin mijre der nexin.
كاديسا كلمة بيجا معلومة من ناس بريا كلمة بيجا داز معناه بيجم بسم الله أعوذ بكلمات الرحمن الله الرحيم. التامات أعوذ بكلمة الله عطامتي ومن غضبه والشر وعبده وإني همزة الشيطان وإني يحضروني. تمام نبي أسخو محافظتكم بكلمة خدي وبقدرتها خدي تمام أسخو محافظتكم يجي غزبها خدي أسخو محافظتكم يجي شر تشتي نقنجونا باش ويجي شر الشيطان قول نوي شيطان بلاغ والمندى مجرى در نخي معنى أبا كنيتين برسنا تيدي هانا برسيتا هاري كلام برسنا خوي ديجي بيجا ملقوا تعاجز نبي الضمانة نقرم نو بيجا mesela elhamdülillah Müslüman olarak mana ayetul kursi emgelik cezanın. Ayetul kursi meron ha ser ki niyete bukhine insan ayetul kursi hangi niyete okulsa şifa niyetine yola çıksa veya bir evin bereketine iş bereketine hangi niyete okursan Allahu Teala öyle kabul ediyor. Değil mi? Vega او آية الكرسي او جي كان آية قرآننا سورة بقرنا حقيقة قرآن شفايا ورحمة باورمن دارا يعني مسلمانك باورمندك كي جان آية قرآني بچنية بقيني إن شاء الله بيقو خد على جير بكي شفاء بكي درمان وبكي وسيلة خيري كي جان آية بفرق ناكي Peki hoca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın 99 ismini kullar biliyor değil mi? Evet. Ama Allahu Teala'nın 100 tane ismi vardır. Bir tanesi Allahu Teala sadece Efendimiz'e söylemiş, başka hiç kimseye söylememiş. Ayşe annemiz, Fatime annemiz ona yalvardı halde bile demiş ki bize söyle demiş. Ben bu Allahu Teala'nın 100. ismini söylersem benim ümmetim bütün diğer isimleri unutur. Hep bu isimle konuşurlar, anarlar. O yüzden söyleyemem. Demiş ipucu ver. Demiş ki bol bol Ayetül Kürsi'yi okuyun. Demek ki Allahu Teala'nın 100. ismi Ayetül Kürsi'nin içinden geçiyor. بله نا اما سلام قلت بيجي مسألة كولو تنيا يعني قلت والله خديش بيخمر قوتيا وبيخمر جيدي جدام عائشة وفاطمة إلى نقوتيا وإصرار كريه فلان تشتكي ولو تنيا أب في شكل قلت بيجي يعني مسألة كولو تنيا نوطون هنا بيقول تعالى هنا أسماء وشكو سبحينا بيخمر ما بحديثة بيجي نوطون هنا بيقول هنا إيه قوان أزبر بكي ومعناه وزانبه وإيمان وباوري بمعنى وبينه أو هري جنته. از بنا tek pırsım hocamız başka bir hocadan bunu duymuştum sana da sorayım dedim. لا ولا تشكي وساتوني لا بفيشكله قلت بيجي. Yani tamam belki müşkil ifade ne ki be yani Rabbil Alemin Nabi'yi şekle قلت بيجي هاي تنيا إدي الراس يا ويشيا أتنسانم. رب العالمين نابيني صدي هي ويا تنيز بينات برسم يا دبي اسمي أعظم دبي نابي هاري مزن يا اسمي أعظم نابي خدي هاري مزن أوجي دنابا فان نوتون هذا بشارتيا دنابا فان نوتون هذا بشارتيا يعني يجش فان نوتون هاي ليه كي جانا وين نزانم نار نوتون هذا أب نوتون هنا نابي خدي قاسماء الحسنى قامواسانن أوجي دنابا واندا يكجي بقيمتها اللي بلي أم نزانن حموجي عين مثلا دنابا بينج الميجادا صلاة الوسطى هيا الميجا بقيمت دنابا ما بينج إيدي كيجا الميجا وسطى هيا أو خدي أشكرا نكري دقنا هر بينج الميجا بكن أو راستا زانم peki Mele اب آياتا از آيات كديشتر بخوينم معناه بناتشيه أشهد أن لا إله إلا الله اللهم ربي وحده لا شريك لهم وأشهد أن محمد رسول الله
ev cümleye god arawe de derbas dibin mesela manavi çiye? Dibe Allah yekî tene ya. Şirîkê wî nînin ka devam biketîse bêjam. Allahu Rabbi. Allah Rabbê min e. Wahdehu bi tene ya. La şerîke lehu. Şirîkê wî nînin devam biketîse bêjam. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahum Rabbi vahdu la şerike lehum ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tamam. Tamam. Dibe eşhedü en la ilahe illallah. Allahu vahd. Allahu Rabbi. Allah Rabbê min e. Wahdehu bi tene ya ve la şerîke lehu. Ti şirîkê wî nînin. Aynen o sayı saat hoş hoca. Evet tejin. Hoca az Arabım. Az Araba Lübnan'ımız hattım Türkiye. Zaten zamanımı ser Arabiye Kur'an-ı Kerim'e مخوز باشه گوزوسا مگو چند تعربی نشنبتم مگو تعربی ها ترکی چا و عربی ترکی نزدیکا 35 سالم سر يعني الولايات التركية ها باشه تعلیمی کردی ل ترکیه تاش کردیه تا خورترم اما مكتب سر زمان تركي وانا خوش بروي زمان خوش دبيجي بتركيش بوغو میوان تنی دیاینات فهم بکن آره باشه سر چما مثل زمان ترکی گوت باشه دا باشه دنا خو مالا تاوا تهاتی تپرسه خو کرن مالا تاوا بلکې نه مهمان نمای دیوالن وشان وشان سندی اوغل به سر چاوا خوجه سر چما سلام اوغل آره گلی تماشا نه ترکی زانم گلی تماشا وانه یا قسمت نای گرتن کس نکاری قسمتی کسی بگیری بله ایگو بخوازی ولی وشانا زندی بلا ولی کرم کن سورة نساء آیتا سو چارا کاز آبا که خوبین گلی تماشا وانه لبندان ببین از آبا که خوبینم کرم کن بله کرم کن buyurun neden konuşmuyorsunuz ولی وشانا زندی کرم کا canlı yayına kovaka kamera eşmenet kare bir şeydi. Muhammed'i takip kireyim. Tamam. Hale ile mete takip kireyim. Kamerayı bir şeyine. Geri temaşamanı. جبوي نظري سورة قل أعوذ بالفلق وسورة قل أعوذ بالناس مو بخوين إن شاء الله باشا Kerem kan buyurun buyurun merhaba nasılsın merhaba aleyhi ve sellem nasılsın iyi misin teşekkür ederiz siz nasılsınız teşekkür ederim neresi orası burası Mardin Mardin Canşehir ya sen nerelisin ben İstanbul'dan tamam buyurun sormak istediğin
Sorular varsa buyurun, sorularınızı alabiliriz. Sizin göreviniz nedir? Ne soralım size? Ben imamım, imam. Dini sorular sor. Anladım. Allah kolaylık versin. Memlekette bol bol akıl fikir versin. Duası et İmam Efendi. Amin. Sorun yok mu sorun? Ben sana Yok, bir soru sorun sorayım. yok. Ben bana sana sor. sorayım. Sor Tamam. sor buyur. Aha İmam Efendi soramadı. Buyur sor dinliyorum. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadeti ben sana niye söyleyeyim İmam Efendi? Ben Yaradan'a gerektiğinde şehadet getiriyorum. Sen rahat ol. Ya bir zararı, yani söylemekte bir zarar mı var? Yani her zaman söylenmesi Elhamdülillah kalbimiz gereken bir kelimedir. İmam Efendi, kalbimiz hala şehadet getirecek sıcaklıkta, gerektiğinde getiriyoruz. Bunu bilmemizi ispatlayacak kişi sen değilsin. Ya ben seni sınav etmiyorum. Derdim seni sınava tabi tutmak, seni imtihan etmek değildir. Yani biliyor musun, bilmiyor musun değil. Bilgimizi tazelemek, bilmeyenlerin istifade etmesi için bu vesileyle bilmeyenlere öğretmiş oluyoruz. Birçok insan bilmiyor. Sen de bilmiyorsun değil. Ben demiyorum sen bilmiyorsun. Sen bana sordun, ben de biliyorum dedim. Burada öğreten, ders veren, kendi çapında bir şeyleri söylemekten neden yani söylemek neden istemiyorsun? Yani söylemek çok mu zor? Yine söyle. Hayır, bir zararı var mı? Bunu sana söylemeyi doğru bulmuyorum. Yok öyle hiç sakıncası yoktur. Bir yanlış değildir. Söylemek yanlış değildir. Yani söylerse bir sakıncası yoktur. İmam Efendi bir şey diyeceğim. Ben nereden biliyorsun ki Müslümanım? Evet orada haklısın. Fakat öyle değil. De ki ben Müslüman değilim. Ona göre ben başka soracağım. Ben Müslümanım ama sen karşındaki kişiye daha ne olduğunu bilmeden ya desin ki ben ona çoğunluk Müslüman olduğu için bu halkın çoğunluğu kendini Müslüman olarak kabul ettiği için ben de o gözle bakıyorum. Eğer Müslüman değilse istisnalar çıktı. Eğer Müslüman değilse dese ki ben Müslüman değilim, farklı şekilde onunla konuşacağım. Ben seni Müslüman olarak kabul ediyorum. Bak şimdi sen benden yaşça büyüksün. Kendini de din adamı ilan etmişsin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra insanlara ilk sorun şu olsun. Nasılsın? İyi misin? Hayatta bir sıkıntın var mı? Bir şey yani bu hayata kattığın nedir? Bugün insanlık için ne yaptın? Bırak şehadeti, İslam'ın şartını, namazın farzını, abdesti, bu insanların hesap vereceği kişiye onlar anlatırlar. Sen bugün bir garibana bir faydan oldu mu? Bunları sor ya. Sen kelime-i şehadet falan ne yapacaksın? Hayır, yanlış düşünüyorsun. Yanlış düşünüyorsun. O yanlıştır. Bunu söylemekte hiçbir zararı sakıncası yoktur. Uzun uzadıya hatır soramayız. Ancak özel olarak birbirimizi telefona ararız. Bu uzun lafları söylemeye zamanımız yoktur, imkanımız da yoktur. Direktmen senin herhangi sorun varsa soracaksın. Öyle halin hatırın nedir? Ne yapıyorsun, ne iş ediyorsun? Bu muhabbet etme yeri değildir. Sadece din bilgisi amaçlı bir yayın yapıyoruz. İnsanların din hakkında bilgi sahibi olması için yayın yapıyoruz. Yoksa normal o TikTok fenomenleri gibi şuradan buradan konuşmayız. Sadece din hakkında zamanımız kısıtlıdır. İmkanlar kısıtlıdır. Sadece din hakkında konuşuruz. Dini bilgi veririz. Öyle sudan, havadan konuşmaya vaktimiz yoktur. Sorularınız yoksa o zaman yayını kapatalım. Sen Allah'a emanet ol. Ben de sana Allah'tan senin için hayırlı iman ve iyi bir kalp diliyorum.
قالي تماشوانا قالي خوشكو براين هيجا وند بيتن قالك إنسان أب چل حبنتين ياو قومو ديكا كلمة شهادة بين رحسس دبن عادس دبن يا وقتنا مسلماني بيانا مسلمانم سر چاوا زنگي بلا خوش تبكم ازي دي مسألة كدي بيجم وهكذا مسلماني تو مسلمان قبول دكت يعني تشمانا بيجم بل المجا عصر أذان عصر باندا وليلى وشانا خوازندي بكا ليلى وشانا خوازندي جاني عينا خو بكا قلت نبكي أملكارن جاني عينا çekin جاني عينا خو بكا ياود بلكي نم سعيد بي ياو بيركات حيزاد جي كاري كلمة شهادة بينين بيركاب جنابت جي بي حيزاد جي بي كاري Alo, بله buyurun merhaba. merhaba ahlen ve sahlen nasılsın iyisin İyiyim, siz nasılsınız? tamam teşekkür ederim sen nerelisin Türkiye, tamam hangi şehir Maraş. ahlen ve sahlen evet buyurun sormak istediğin var mı dini sorular ben imamım İmam. Yok. hocayım imamım buyurun merak ettiğin din hakkında İslam hakkında merak ettiğin sorular varsa buyurun sorabilirsin abji çu kam çıpkın hava Leyla kamera şyan böyle kelamda Selamun aleyküm hocam. aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu sel çamaratın ahlen ve sahlen Şavani başı seyda. İcazı sahibi un çavanın başın inşallah Baş sahibi Kudüs'te razı ve Kudü imanı bedete Rabbi alemi ilmi tezideki inşallah. razı bey razı bey Sahibi hocam aziz ki işte pırsım. beycam قديم حفت ايتيمي من انا ازلوان مزادكم باشا خذي خيراتك قبل شخران معاشي متنا قليرا متنا شخوتم ايشتكم تمزلغيتكم بله والوا مزادكم وان فينج معاه موان رأي قرآن قرصي براني موان خواندني موان قشكريا خوادي قرآني ويك دبي قرآني بناك خبره مناكن خوجا از بياك بنا قازاميش تبم نابم مزاني بيا ويقا بريا هر تشتي از حديثك پیغمبر عليه الصلاة والسلام بين ما بيرا ما حموا تماشواني ما پیغمبر عليه الصلاة والسلام إن شاء الله پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي او كسي قو خوديتي اليتيمة بكي قنجي وتربية وشفقته ومرحمته اليتيمة بكي حسكي اي وان بن حسكي اي غريب بن يتيمي غريب بن يعني اي مرف بن قلت يا ازو او دي جنة دا وهانن هذا يعني وكبا هردو تليا بكاوا بهردو تلي جيراني هبن ازو او كسي قو ليتيمة دميزيني قنجي ليتيمة دكي ازو او وكبان تليان يعني ازو او جيراني هبن دي جنة دا ان شاء الله تجي تلبان يتيمي خو ميزان ديا تخيل كذا مظن تقازن شكريا ان شاء الله تجي ببيغمبر جيراني بيغمبر دي جنة دا خدا خيرات قبول كي هر كسبه فداكاري همو كسبه ناكي ان شاء الله سيدا بله خدا تعالى زي حزنك ان شاء الله ما زي حزنك ريا أي ان شاء الله ما بي امريا ربي عالمي نكريا بله انا قد ديوباف وظيفة وكرن جزاروي خوره رياء اسلامي قوتن تشتا ديني قوتن بلا هرتم بيجن ويدي قوزارو بياوان نكن قنستو زاروا ديا قنه نستو ديوباف ديا لو وقتي قد ديوباف بحسينن علاقا قوشوان نوينن وتشتكي جوانا نبيجن شيرت ونصيحتان وانكن وان هشيار نكن بين ولا سريمه جوانا شيء ابا هنجي ديوبار جي كنا كاردر مثلا انا قيزات اخونا نخميني قيزات المجنكي كوريت المجنكي وتجي دنجي قنكي وان جلي طنقو روتو كن لخوبكي وتجي بحسيني تبيتش نابي اما تجي كنا كاردر لا تيجي بيجي وبيجي وبيجي وقويد بياتا نكر يدي هنجي كنا ستوان دي نستو تدير سيدا سري سبي أذيب رابن لميزة صبير رانابن أذيب قرحانا خذاكن قرحانا خذاناكن
از دا تشتێک خواتی تعالی زێ حەز نەکردیە ئیشەڵا زێ حەز نەکردیە باشا ئیشەڵا مە بێ ئەمریا ڕەبی عالەمێ نەکردیە ئیشەڵا مە سەر شەرەف ناموسا خۆ مەوانخواتی کردیە مەزە کردیە ئیجا خەبەرە مە ناکرد ولد بێگم مەجبورە ئەم چونە ماڵە زارو مجبورن بیا دێ و باڵێ خۆ بکن زارو مجبورن بیا دێ و باڵێ خۆ بکن نگانی جوارە بێ ئۆفژی مجبورن زارو بیا دێ و باڵێ خۆ بکن ez hinkî dînê xwe ez hinkî ez dîn hez dikim ez çû mala Xwedê ez hatim me qene belkî Xwedê Teala me bide ji wî nexwastî belkî Xwedê Teala me ev bike axireta xwe dişirmişê axireta xwe bibin ê kes xebera min nake ê niza ez pê gunekar dibim nabim seyda pê her tim jware be bila biya te nekin jî heta mirinê tu jware bêja te her tim bêja û te netijî de guneh nest û te de ana Peygamberê Xwedê Hezretî Nuh gurê wê jî îman nanîbû jinê jî îman nanîbû lê belê wezîfa xwe dikir her tim jî jina xwe re û şikurê xwe re digot lê îman pê nanîn ewana jî Xwedê Teala bir helakê ew jî di avê de tofanê de xeniqîn Lut peygamber jî jina wî îman pê nanîbû ew jî Xwedê Teala bir helakê di nav qewmê Lut de wete got baranek kevira bi ser wa de şiyan ew jî çûne helakê hengî fêla pîs û şenî dikirin Xwedê Teala pîreka wî jî di nav wî qewmê zalim de bir helakê êdî em jî em ê zarokê xwe re bêjin heta mirinê goyî dî biya me nekirin gune stûwa de ne stû me de ye stûwan de ye Belê baş çine dî got bipirse hene pirsnetey dî hene na pirsa me viya bi seyda da baş ser pirsa me viya bi da baş ser çavara tî Xwedê Belê kerem kan hadi ser çava Haydi o gibi. hadi ser çava seyda hadi ser çava Belê gelî temaşevanê ego kamerayê bixwazê bila kamerayê bişênî Belê gelî temaşevanan ego bixwazê kamerayê bişênî ez ji gundê Kerboranê Xelîla bajarê Mêrdînê me em vê qebûl bikin temaşevanek Belê kerem kan Buyurun. Evet, sesin geliyor. Buyurunuz. Ne yapıyorsunuz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben dini sohbet yapıyorum. Vaaz yapıyorum. Ben imamım. Evet, sen nerelisin? Ben Ispartalıyım. Siz? Ahlen ve sahlen. Ben de Mardinliyim. Evet, dini soruların varsa buyurun. Sorarsan cevaplarız inşallah. İstediğini sorabilirsin. İnan sorum yok vallaha ama şöyle bir... O zaman müsaade et ben sana bir soru sorayım. Tamam. Evet, evet. Sen Müslümansın. Kendini Müslüman olarak kabul ediyorsun inşallah. Evet, Müslümanım. Elhamdülillah. O zaman kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? İslam'ın ilk şartı olan kelime-i şehadeti. Arı. Mele geli temaşavana. Vedit. Ma persi kima bersivne da em nizanin. Arı. Avale Bilal serçabar aynı mesela. Ya zilam jî bir şey nas kabul dikim. O pirek jî bir şey nas kabul dikim. Ma aç zalim go zilam yan pirek. Şu mu fırsata go az nave bu koyun minnet dit. Anizam nave veji çibu. Arı. Kerem kin. Kamerayı bir şeyinin. Ki kamerayı dişene ser çavarım. Ama yeki diş yan. Kerem kin. Buyurunuz. Buyurun. Beli. Mavedit. Nav nave zilama bu navi Hasan bu pirek derketin. Ma mizani bu go pirekin.
ناوی وان ناوی زلاما و پیرک درکتن مگو ده کرم کن بویرون خبر ندان أبا يكيد دشيني أمي ويجي قبول بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nasılsın abim? Tamam teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin. Ne yapalım öyle. Sıkıldım. TikTok'a gireyim dedim. Sen nerelisin? 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 Kırşehirliyim ben. Âlem ve sen ben de Mardinliyim. Mardin. Dargeçit. Kılavuzköy. Yani. İyi abim. Sen ne yapıyorsun? Valla teşekkür ederim. Ben burada canlı yayın yapıyorum. Dini sohbet ediyorum. Dini sorular varsa cevaplıyorum. Vazifem budur. İyi evet. Abi. Seni buyurun soruların varsa sor. Vallahi. Şöyle bir anda sorunca hiç aklıma gelmedi ya. Tamam o zaman ben sana soruyu sorayım belki. Sor bakalım abi. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Çok güzel. Manasını da bize söyleyebilir misin? Dur. Dur ya biliyordum ya. Unuttum bir anda sorunca. Allah Allah. Onun tek kulu ve elçisidir. Öyle bir şeydi galiba. Şehadet ederim ki yani kalben inanıyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Bak Allah'tan başka ilah vardır fakat hak ilah yoktur. Ve Muhammed yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Evet. Gelelim ilahın manasına. İlah ne demek? İlah kendisine ibadet, itaat ve teslimiyet edilmesi gereken kişi demektir. Bu kişi sadece Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimsenin emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına, Allah'ın kanun ve yasalarına, kanun yasa belirleyen hiç kimsenin yasalarına itaat ve boyun eğmeyeceğiz. İlahlık yani yasa belirleme hakkı, kanun koyma hakkı, yönetim hakkı. Ali vici bazdan, avici çu, am beçim. Avale Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Geli tamaşa bana. Ego kamerayı bu kadar bir şeyini bile bir şeyini. havale Hasan tişek gotiya yani te çibeje gotiya az evlu bakım gotti yayını bigri. Hayra kerem ka bir wala وشانا زندي ki kamerayı dişeni bile varayım. ملك تبو غازي ولي وشانا زندي كرم كورا علي محمد جبوي قول لي تسال جمال اهلا وسهلا وها ملك كرم كتولي وشانا زندي قمره بشينا كي قمره دشيني بلا ولي ابام تعقيب كري بشينا كرم كم ملك جاني عينا خوبكا كرم كورا بله كي ولي بلا ولي تمام اسرا سر جاوا قبل او ملك بشيني अब आले मोहम्मद वो दियाले तो खुदिश तराजबीन की कमर है दिशेनी बला वाली करम की وبلا خواز زينب ان شاء الله ايبالي جيوي وشانا زنديا بي جو انترنت من خلاص نبي انترنت جو هابي اس پیدا بكم ان شاء الله زي دوامكم هايدي ملكم بناتنا هايدي اسرا تعقيب چيتا هاگر جارك اسرا واسرائيل هاگر جارك تعقيب چيتا بو بنا هزار جارك خوگهاند به هزارا ويدي نها كيمشي بو بيت كاري وشانا زندي وكي
بله کی تی قمره دشینی بلاوری از معنا خبرنا نزانم گلی حوالا حوالا کی گوتیا ما دین ده تشتی ضد هنه آنین نخیر دین اسلامی ده قانون الله تعالی ده تشتی ضد و چلشکی تنیا اصلا رب عالمی اب کائناتا کو خودی چکری ما قیتی ده ضد چلشکی هیا نخیر اینا خود قانون وی ده ضد و چلشکی تنیا اب شعب بدنا انسانی گو خود تعالی ام انسان چکنه تشتی ضد ده هیا نخیر ما ده خود تعالی چخام خوشی کو سپحی چکنه نلو ارگانی ما ایچ ارگانی ما دستی ما بدنا ما لنگی ما جعبه ما پورا ما گوه ما نینو که ما هموتش مده خود تعالی سپحی چکری قصور ته ده هیا نه اینا خود قانون وی ده جی اسلام ده جی چلشکی تنیا فیکی طعام سبزه میوه ابقى تقلید ته ده قصور هنه چلشکی هیا نه اینا خود قانون وی ده جی قصور و چلشکی تنیا اره گو هزار takipçi var çe ne bu bin ne karın varın ne gocare ke teniji hazare var çe bu bin karın azmana xabna nizanım meleki qamana dişeni bilaveri ab sultan 886 سلطان کرم که سلطان خدا سلطان قمره ایت دشینی بشینم جانی اینا خوبه که عوامت تعقیب کریم اوی لبه یک هیا لمیج نکه لی روشی دگری ما چاوه یا لمیج نکه و روشی بگیری جی روشیاوی قبول دی بیانی ها گول لمیج نکه گنهن میجک او تکبست تودا لی روشی دگری او روشیاوی قبول دی بیانی تمام حوالی سعد الله عزیز تبکما مدراتور ادبی قیم مدراتوری ما تجبونه حوالی سعد الله سعد الله حوالی سعد الله متکری مدراتور حوالی فاروق از تعقیب کم اما حوالی فاروق متتعقیب کری ده جانی اینا خوبه که حوالی فاروق حوالی فاروق جانی اینا خوبه که وشانه خویا زندی بکم بله عاشقی بابی خواه گوتی عاشقی بابی خواه هزار تعقیبچی تهنا اما مقامرش متتعقیب کری تیجی تبقازه جانی اینا خوبه که آمه به قبول بکن بله buyurun aleyküm selam ve rahmetullahi berekat buyurunuz şaşırmayın neden şaşırdınız neden öyle şaşırdınız buyurun bilmiyorum ben halay çeken birileri çıkacak sandım yo ben imamım buyurun devam edebiliriz sohbeti devam et soruların varsa soruyu sor ben öylelerinden değilim öyle şımarık ters hareket edenlerden değilim ben elhamdülillah yok abi biz de burada böyle evet ediyoruz sen dedim ben çok kişi bana kamera gönderiyorlar kabul ediyorum ters hareketler ediyor hiç konuşmuyorlar ne selam ne kelam ne bir şey öylece kanıyorlar hareket müzik falan yapıyorlar ya konuşun selam verin bir şeyler sorun ya bir şey yap böyle bakıyorlar ya böyle bakıyorlar bana da ya, selam versene evet buyurun sormak hocam istedim. Diyorlar ki hediye atmak günah mı şimdi eğer o canlı yayında ben İslam'a aykırı yayın yaparsam Allah'ın haramlarıyla dalga geçersem Allah'ın yasakladığı çıplaklığı, zinayı, fuhşiyatı, edepsizliği reklam edersem öyle bir yayın yaparsam bu yayından dolayı ben Allah'a karşı geliyorum günah işliyorum dur demektir. Hepsini ve beni seyredenler
beni destekleyenler ister hediyelerle desteklesin, ister keşfete düşmekle beni desteklesin, seyircilerimin çoğalmasıyla beni desteklemiş olsalar, onlar da benim aynı günahlarıma ortak oluyorlar. He. Bakıyorsun bu TikTok fenomenleri öyle hayasızca, edepsizce, fahş ve pis yayınlar yapıyorlar. Milyonlarca takipçileri var. Milyonlarca takipçileri var. Binlerce seyircileri var. 1000 kişi, 2000 kişi onları seyrediyor. Ve üst üste yağmur, hediyeleri yağmur gibi yağıyor. Hediye onlara yağıyorlar. Böylece seyircilerin çoğalması ve keşfete düşmelerine sebebiyet oldukları için onlar da o günaha ortaktırlar. Yok, bunun zıddı. Eğer iyi yayınlar yapıyorsa, böyle şimdi ben dini sohbet yapıyorum. İnsanlara faydalı yapıyorum ve dilencilik yapmasam, gönderin deyip ısrarla ondan istemesem kendiliğinden. Şimdi hediye gelse günah değildir. Evet. Onu diyecektim tam. İnsanın içinden kopup sana atıyorsa değildir. Fakat ben burada faydalı yayın yapsam dahi ve insanlardan istersem gönderin diye onlardan dilencilik yaparsam haramdır, günahtır. Hocam bir soru daha gelmiş ama ben tam algılayamadım. Sor. Camiye dolar bağışlarsam dolar attıkça sevabım da artar mı demiş. Ya bu gırgır sorusudur. Bu saçma sorudur. Onu bırakalım. Ya Rabbim ya, sorduğu soruya Evet. bak. Hocamı sinirlendirme. Sen nerelisin? Sen nerelisin? Ankara. Tamam. Peki ben sana soru sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii ki. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Söylerim. Evet, çok güzel. Söyleyeyim mi? Söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Çok güzel. Manasını da söyleyebilir misin? Manasını biliyorumdur aslında ama şu an yanlış bir şey söylemek istemem. Tamam, o zaman ben söyleyeyim. Son Müsaade et. Zaten en önemlisi de manasını bilmektir. Neden? Çünkü bu kelimeyi söylemekle aslında Allah'la bir antlaşma, yani bir Allah'a sözleşme, yani Allah'a karşı sözleşmedir bu. Nedir manası? Evet. Ben şehadet ediyorum ki, yani kalben inanıyorum, dilim ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani ilahlık sadece ve sadece Allah'ın hakkıdır. Allah'tan gayrı, Allah'tan başka bütün sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. Yani ilahlık hakkını sadece Allah'a tanıyoruz. Allah'a veriyoruz. İlah ne demek? Kanun koyucu, yasa belirleyici. Bu kanun koyma yetkisi, yasa belirleme yetkisi, emir ve yasak, insanlara emir ve yasak verme yetkisi sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Yani ey Allah'ım, senden başka hiç kimsenin emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına itaat ve teslimiyet etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz demektir. Yani aslında bunu demekle ey Allah'ım, beşeri sistemlere, Allah'ın yasalarına zıt kanun koyan kişilere, demokrasi, layıklık, komünizm, sosyalizm, Allah'ın kanunlarına zıt kanun koyan kişilere itaat ve teslimiyet etmeyeceğiz demek oluyor. Hocam. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Manası budur. Hocam demişler ki hoca niye bu kadar kızgın? Bu arada ben yazdıklarımı Yo ben kızmıyorum. Bu benim konuşma tarzımdır. Yani ancak ben böyle anlatıyorum. Yani konuşma tarzım, şeklim budur. Bu kızmak değildir. Anladım. Yani ben böylece daha güzel anlatıyorum. Yani konuşma tarzım böyledir. Ben hocaya gülmem. Sizin yazdıklarınıza gülüyorum. Alttan böyle saçma sapan komik soru soruyorlar da o yüzden ona güldüm. Evet. Sen namaz kılıyor musun? Namaz. Maalesef. Neden maalesef ya? Çok mu zor? Tabii ki de zor değil ama bilmiyorum, alışmadığım için olabilir belki bir gün. Ya bak şimdi sen Müslümansın değil mi? Müslümansın değil mi? Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Müslüman demek ne demek? Müslümanım demek, Müslüman Arapça bir kelimedir. Yani teslim olan, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan kişi demektir. Ben Müslümanım. Ya ey Allah'ım senin emir ve yasaklarına teslimim. İtaat ve boyun eğiyorum demektir. Allah'ın emri, bir emri namazdır. Bir emri tesettürdür, örtünmektir. Bir emri namaz kılmak, oruç tutmaktır. Allah'ın yasaklarından bir tanesi zinadan uzak durun, içkiden, kumardan, zulümden, yalandan, haram söylemekten, gıybetten, çalmaktan, hırsızlıktan, çıplaklıktan uzak durun. Allah'ın emir ve yasakları da budur. Müslüman demek Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden demektir. Şimdi Hocam. Hocam. Dondu hocam. Şimdi ben namaz kılmasam bu emri namaz kılmasam Allah'ın namaz emrini çiğnemiş oluyorum demektir. Allah Teala diyor ki içki içmeyin. Ben içki içersem bu yasağını, kırmızı çizgisini çiğniyorum demektir. Allah Teala diyor ki örtünün. Geniş, bol elbiseler giyin. Vücut hatlarını teşhir etmeyecek, belli etmeyecek kıyafetler giyin Müslüman kadınlara diyor. Nur suresi 31. ayet, Ahzab suresi 59. ayet. Burada diyor ki mümin kadınlara, Müslüman kadınlara söyle ki güzelliklerini gizlesinler. Kocalarından başkasına, babalarından, çocuklarından, abilerinden, kardeşlerinden başkalarına göstermesinler. Şimdi hocam sorular birikti hocam. Bir sürü soru birikti hocam. Herkes soruyor. Şunu sor, bunu sor diye. Evet. Tamam, anladın mı? Bak şimdi tövbe et. Tövbe et. Allah bütün günahları affediyor. Namazına başla. Namazını kıl. Güzelce İslami tesettüre, İslami kıyafetlere gir. İnşallah Allah-u Teala affeder. Bilmiyoruz biz ne zaman öleceğiz. İnşallah. Belki şimdi öleriz. Hocam soruyor ki birisi çok üst üste sordu. Adadığım adağı nasıl silebilirim? Valla senin sesin gelmedi. Sesin gelmedi. Hocam dedim ki birisi adak adamış ve bundan vazgeçmek istiyormuş. Ne yapabilirmiş? Onu soruyor. Yok, vazgeçemez. Mecbur. Bir insan bir şey adamışsa yerine getirmesi gerekir. Ne zaman müsait oldun mu, ne zaman imkanı oldun mu yapması gerekir. İster 5 sene sonra yapsın değil mi? Mecburdur yapmaya. Birisi demiş, birisi daha bir şey sormuştu ya üstte. Tamam. Senin ne kadar seyirci var orada? Ne kadar seyircilerin 35. vardır? Bende 313 kişi var. Hoş geldiniz. Aleviler iyi mi diye sormuş birisi. Nasıl? Aleviler iyi midir diye sormuş. Alevi. Temiz mi? Herhalde o anlamda. Temiz mi dedin? Ben anlamadım. Aleviler ne? İyi mi? Nasıl insanlardır diye soruyor. Ya ister Alevi olsun, ister Alevi olmasın. Eğer İnsan olsun. Allah'ın kitabını Kur'an-ı Kerim'e göre kim hareket ederse, Muhammed'in tabi olursa, Allah'ın elçisi son peygamberi Muhammed'e tabi olursa, İslam çizgisi dairesinden çıkmazsa, Allah'ın helallerini helal kabul ederse, haramlarını da haram kabul ederse, namaz, oruç, zekat, Kur'an-ı Kerim, tesettür, cami, bunları İslam'ın şiarlarını ve sembollerini kabul ediyorsa bu iyidir. Neden iyi olmasın? Ben de Alevi, bütün Müslümanlar Alevi olması gerekir. Alevi ne demek? Yani Hazreti Ali'yi sevmek. Ama sadece Ali'yi sevmekle olmaz. Bütün sahabileri, Peygamberimizin bütün arkadaşlarını, bütün sahabilerini sevmesi gerekir. Sadece Ali'yi değil. Yani ya Ali, ya Ali, ya Ali demek yanlıştır. Sadece neden Ali'den bahsedeceğiz? Ama şimdiki Alevilerin çoğu cami yok. Namaz. Hocam nereye gittin hocam? Hocam gitme. Telefonla beni arıyorlar. İnternet kesiliyor. Allah'ım yarabbim, hocayı rahat bırakın ya. Evet hocam, dinliyoruz. Oğlum güldürmeyin. Güldürmeyin, altta yazdığınız şeyler o kadar tamam ki.
Evet hocam. Bana telefon geliyor. Hocam İnternet koparsa kesiliyor. ben Telefon seni geldiği takip zaman internet ettim. kesiliyor. Hocam beni takip et. Koparsa yeniden alalım. Çok soru soruyorlar. Valla sesin gelmiyor. Hocam beni takip et diyorum. Koparsa yeniden alalım yayına. Tamam. Hala bir keselim. Allah telefonu yehindik ma. Ab ki bu ye got khost wali washana zindi ab قالي تماشاوانا القصر نمزن جانا تلفون مرتين ايدي انترنت قد بي قالا انترنت قالي تماشاوانا بله قالي تماشاوانا القصر نمزن كرم كمال فرقان دنگه موزیک بگرا دنگه موزیک بگرا مقد مرحبا باشي جان صاحب چواني تباشي اي والله صاحبي تشاوي ولا جاي تصاحب وشي باشي لحتن ايوه ايش معافى ونبربرن ايه ده باشا كا كلام كان بقول يا شرقي بيسا يا تشوا لا ولا او شرقي بيسا ماشكو بيسا مالنا خراب كالي بحسنه بله گلی تماشاوانا ایگو بخوازی بله گوتیا عاشقی بابی خوا کرم که قمر دیشینه بیشینه عاشقی بابی خوا مده تعقیب کرین کرم که قمر دیشینه بیشینه حوالی مراد حوالی مراد کرم که یا از کی قبول کن کی قبول نکم یا کی زو بیشینه اوی وری حوالی فاروق یا چید بی یا حوالی فاروق جانی آینا خو بکن جانی آینه بکن حوالی فاروق جانی آینا خو بکن وی دی تلویدی من ببینه کرم کن buyurun mal söyle istediğin kadar söyle evet aval subhanallah subhanallah ده شغله ببینن شغله ببینن yani hali va خورته hali va insanovi çavabi اون بینن چه تخلیط انسان هنا ادب نمايه حیا نمايه فيتي تنا 24 ساعة اولو البر تلفزيوني وتلفونا مازن بونا ادب تربية تشتكنينا كان بيتش an bir havali Ne yapıyorsun dayı? Başın sen neredesin? Ne İyiyim yapıyorsun? abi ben evdeyim abi. Sen evde ne yapıyorsun? Evde yayın açıyorum abi. Ha iyidir. Yok fazla bak fazla telefonlarla oynama. Telefon oyunları oynama. Tamam. Zarardır, zararlıdır. Abi sen hoca mısın? Evet ben hocayım, ben imamım. Bize bir dua oku abi. Sana bir dua okuyayım mı? Oku abi oku. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والهداية والغنى والعفاف. Manasını da sonra söyleyeyim mi? Söyle abi. Allahümme inni es'elukel huda. Ey Allah'ım senden doğru yolu istiyoruz.
Bizi doğru yola götür. Doğru yol Allah'ın göstermiş olduğu yoldur. Allah'ın dinidir, İslam'ıdır. Doğru yol Peygamberimizin bize Allah'tan getirdiği doğru yol İslam'dır. Ve tuka, Allah bize takvayı nasip et. Senden takva istiyor. Takva nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktır. Yani Rabbimiz bize ne emretmişse o emirleri yerine getirmemiz gerekir. Allah-u Teala bize ne yasaklamışsa o yasaklarından uzak durmamız gerekir. Tamam mı? Doğrusun abi. Dinliyorsun. Ağzına sağlık. Evet. Senin soruların var mı? Sen soruyu sor. Abi şey diyeceğim. Bu platformda Pars diye biri var. Şimdi o Allah küfrediyor. Annesine de gün. اري قلت تماشبان ايغو بخازي قمره بشيني كرمكن قمره بشينا يلو هم بلا مهبان ورن كيتي سرچابا وها ملكي كرمكن ملك صفريك تقمره دشيني بشينا البندا تمام أبالي سلمان كرمكن أبالي سلمان أبالي سلمان كرمكا تقامر هاي دشيني بشيني وامت تعقيب كريم أبالي مراد آوازه تجي آوازه تعقيب بكم قمر لي باوناكم هزار تعقيب چه تنم من چه نابين بليس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سر چابارم فرات حوالی فرات کرم کا کی قمره دشینی ابا سلمان السلام عليكم سيد دويمية دلال عزيز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيراتي الجزيرة بوطون كرم والسيرجي كي تيولي قديم 24 تعدب خدا سيرو تاتكم خدا اشترازي برحمة خدا دي بابتا سر چاباراتي خدي موني بدأت أزباني دش خدا تو جالك فايدة لي فتيخ تو خدا نفاك هنك جهل أحمق أنا ولا فجد بن رستم وناس سيدود مالو بيجي قوي خابد المخابر بكرون كيف اخوانا جو خد العلا وقال تاج غازباني هذا اشترازي بي والله مقول نادنا وانا هم كي تشد بيجي خبراتك جوابك سريع من توريوس بحيده يا زباني توريو جلس بحيده قال كيف ما تي اشتراو وهم دخوز منو برسمجي هذا خد حاس كذا اشتابرت كما ملي ازباني از نهو بعد كم عمره مجي سو هشت شلا مقالك دنيو دي تيواز قالك جارو مملكاتهم نهو بارز زمون كي تجبيرو من فاقا حميد مزقافتو دابين دچونو برداريه ما هكا برداريه تا جيرونو خالكي خورنك ريت كيلو شور هكا سخوال حفتيه شور دونو دونيرك دون خالكي ويا دونيرك دون خالكي صوبور بي نهو بعد كم مالو نهو خدي وكيلا افين معموره ولا بارود الصيننا ابيت قوتون حرام معوش خدي جني خالكي دتن باردول خوا مهردكن حوشوي خدي وقت دچن مزغفته بعد كان 10 دقيقه نميجو خا جماعات بيشو ملاتي دكن داريه مزغفته دودن عن صون نگوشي مزغفته دستمش بگري بر زورو که محلو ماده شازورو نقصدو پنجی زورو کو جزوک خواندو افخواجی مقرعون خواندیه بس چون مخواندیه برس کچک دیبو به ممرد کلون معلوم مزگفته بی فاقه بین بس نهو او مسلماناتی هکا خاتو که مها به ایرو سینجه بی خاتو ما افخواد بین فکر خواه معلم مکتبو معلوم نهو با مزگفته بی معوجی دستینا فکرو ما اوه کو تو چد بیجاز بانی بله ولا بقى زاني نهاجي عالمي جو خدمتا خد كن هنا ويجو خدمت هناك هما وك معموره كي شعبي والمعاشي واي وك حمو معموله بيشلو حمو معمول شعبي والاداره ومسلكه ومعاشي واي اي ولو جي هنا ويجو خدمتا خد كن وعلم دبيجن اي ولو جي هنا يعني تبليها بن يعني لا ايجو وظيفه هناك وظيفة هناك أو زحترن قلقترن فرترن از بني نو زوري شو عبد بيجم
نهو اف مالو قالك حميش جيبه وهنا جزيره قبضه جزيره تبعول بره تو بيجي مالو ده براش كده انه تو مالو زرياتو تا قرابولا قتر دانوكي بيجي نام قريدي قارتيه مش خور بونقي تاكسيدي كيشون ديا موافنا حروما مناف مالو ده بسبب تمام قادي مالوي وقتها بيجي مغم مالو بيجي شرا انا كم ابا بنهم كبس مالوي زاني پشتی گوت زاني و حرام مالا بکیجی بله قوم مالا يعني كيجي تشتي حرامي بكن بشتي قوم زاني من قو حرامت بيقوم نكن يعني يود دوجاز بني مالو مزجرت تي جمعه خطبه ده دازور عن سنتين خطبه مالو تشتو قرعونه قوتي ريو خد العلا ده بتشتي نوبيجن تقعد بصو زنوي نوكي تقعد بصو اشتروجيه نوكي تقعد بصو دزيه نوكي عيشو جيجي و قوغاز كاكا ملي مفتي بقداس تو ده قوغاز تخوننا ابجي قناها ابا مالو نو نوكن راستا ده باشا اسكانم برسك اشتبكم كرام كازباني كلمة شهادتي تكالب خيرا خوش ما بيجي كلمة شهادتي بله الحمد لله ام محمد صلمون اشكري خدا حمد خدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله معنو بيجي تشيا استرا بيجي بيجم معنو اشهد تد بيجي رب من خدوه من ياك خدوها يا بيرو بواريه منو قلبه منو نياته من حمي خدوه منها تشتو رب العالمين حرام كري دنيا ده جامجي حرامه تشتو رب العالمين حلال كري جامجي حلاله اطريو خدوه خدمه وباي قرآن و خامه و کلمه هر دمیجی پیغمبر من محمد پیغمبرم ریوی داد چین از بنی بله يعني باور دكم قوش الله بيبا إلهي حق تنيا يعني حق قانون شكرين نشتي كثير إن شاء الله تنيا ودي ساز باور دكم قو محمد رسولي بيا الحمد لله عيني ولي از بني إذا باشا حوالي سلمان بحاضرنا دقلك الجزيرة بوطون حتى كاربوروني الجزيرة بوطون حتى كاربوروني سلوم ورده واشترى ريت كم خد العلماء دلت اشترى شيء تفسر انت شغل گلی تماشاوانا گلی خوش کبران هیجا ایگو بخوازی قمره بشینی بلا بشینی جانی اینا خو بکن جانی اینا خو بکن اش گنده کربولان خلیلا باجار مردین ما کربولان خلیلا بله حواله صلاح الدین جانی اینا خو بکن مت تعقیب کری آره جانی اینا خو بکن کی قمره دشینی بلا بشینی زو بکن لهنه کدی ها تدی دور جو استاندن بله بکی زو قمره شان حواله بله کرم کن هذا كلام كمان صلاح الدين نكاهة تجيه قنا دي هاي تنا نورشيا هذا هاي ده كلام كمان صلاح الدين ما خبرنا دي سبحان الله نظام بيتشيا والله ما تشك فين نكل ولا أو دركت سبحان الله سبحان الله بله إن شاء الله مي بالاجي أمي وشانا زندي شيء بكن كي قمرة دشيني بلا كرم كيم قالي تماشا وانا كرم كن قمرة بشينم بله كرم كن بله فرات هبالي فرات كلام كم بله نشو مجامي راسته هبال هبالي فرات كلام كم قمرة بيشينا او روجي دبي از ناگرم تو مجبوری روجي بگیری چمات روجي ناگری فرضا
Bitcoin jî harama. Esra gotiya rojî nagirin ma guneha. Wala guneha çawa ne guneha. Rabbi alemî ma çima gotiya rojî bigirin. Dibe farzan. Ka got devlet tiştekî ji te re bêje. û tu biya devletê nekê ma devlet naxî. Kerem kan. Aval. Xeyratî. Belê kerem ketib xeyratî. Xeyratî? Erê kerem ket tişkû dey nerelisin? Mersin, Mersin. Mersin. Ahlen ve Sen sahlen. nerelisin? Ben Mardinliyim. Sen nerelisin? Mardin, Kızıltepe. Mardin. Mardin. Midyat dar geçit. Midyat iyi güzel. Yaş kaç? Yaş. Sence kaç yaşındayım ben? Bakayım bir şöyle sana. 55. 55 mi? He. 55. Tamam 55 olsun. Sen, Kaç? sen beni genç gösterdin ya. Sen Ben kaç ihtiyarım, yaşındasın? sen beni Hayır. genç. Evet. Ya sen Kaç bırak yaşındasın? yaşı. Sen yaş maşı bırak. Hadi gelelim dini sorulara. Dini soruların varsa buyurun. Ben 40 yaşındayım. 40 yaşında. Oruç tutmamanın cezası nedir hocam? Ya cezası vardır. Yani günah Allah'a karşı gelmektir. Allah diyor ki oruç tutun. Ben de desem ki tutmayacağım. Allah'a karşı bir suç işlemiş oluyorum. Allah'a karşı bir suç işlemiş oluyorum. Allah ne kadar ceza verir Allah bilir. Ben bilmiyorum. Evet anladım. Peki faiz haram mıdır? Evet faiz haramdır. Zina haramdır. Çıplaklık haramdır. Namaz kılmamak Allah'a karşı suç işlemektir. Kumar, içki, zina, faiz, rüşvet, hırsızlık, yalan söylemek, anne babaya karşı saygısızlık olmak. Bunlar hepsi günahtır. Buyurun. Sana bir soru sorayım. Evet. Kelime-i şehadeti söyler misin bize? Kelime-i şehadeti söyler misin? Hay hay. بله گلی تا ما شوانا عاشقی بابی خواه تدگوازی ولما وشانا زندی کرم کولا بله اف بیرک گود تیک توک دا خو بدنا نشاندان فوتوغرافی خواه ویدیوی خواه شکل و شمالی خواه حرام گناه الزلام الوامزين ایدی بله سر چاوارا آره والله عزیز الله yani Huda Teala ya azize imazına. Bale habari Fırat Kerem kapına vani. Aha. Ama. Kerem ka. İşte Kerem verdin Kerem ken. Çima muhabbet nadın. Çavay bire mi? Başın, uç çavalın, uç başın. ولا باشه خودش تا راضی به ملکودنا ام عرفا تش کویا اج مردینه ما مردینه سرچاوا سرچامنش کرم کا پرسه تا هنا نا پرسه تا هنا نا اکا از پرسه کشتکم بکه kelime şehadet et kardeş mene beje kelime şehadet et. از زانم ولا خالو از نا از فدی دیکم بینج برا. Ya fedina kaçma aybe ya. Aybuna ötene ya. Beje. Aze bejim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
Kabecam. Haydi fadi nekun. Persewa hana persewa. Persnadi bikin. خالي حاجي تشكي بيا واسكت اركب يا انترنت عملت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عافرم تزافو شو قلت معناوي جتكاري بيجي معناوي والله معناوي برنكا بيجم معناوي ترجع والله ماوي اري قربان جي تركي فرق ناكي والله ما يدري الله تكتر ايه لا معناوي ناوى تبي از باور دكم قوش ودي سباورتكم قو محمد رسولي بيا بني قلت تماشا بخير اخو ما بيشو بين متاقي بكن يقول قمر يدشيني بلا بيشيني كي قمر يدشيني بلا كرمكن بله يقول جاني اينا خو بكي قمر يكاريش ملا بيشيني tamam iş Hudeype ve ilah ninen ilah hana le hak Allah tanıya Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ya diyor makaçaka bimir mamhu kare hacib ki nakit tnikare ya kaça bimir piraka bimir te çava hacib ki şekiza faş ve çapalu pisa. Faruk. Amane Faruk. Selamünaleyküm Mela. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amane Faruk. Sen çabaratın. Sağ olasın Mela. Xudiş terazil et. Şani? Allah canet sahibi başın. Xudiş terazil ettir. Teşku deyin. Ezvani mi? Sen çabara an ve sen ajiş merdini ma. Başa ser çavan. Sen çamleş an ve selam. Kerem ka perseta hana te persaşam. Valla pırse mi çününe ke pırse taben kenke. Va edena xwa persa min hertimaj hamu kesi yek persetkim. Adi ma kelima şehadet eşmere bejo manavi bejo. Ya pırse başka çününe. Ya kave bejo tişnabi. Haydi boş. Kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ari valla zam. Manavi jit kaleş mala bejo bkhira xwa. Manavi Mela şehadet ediyorum Allah birdir. Tek ilahdır. Ve yine şehadet ediyorum Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ari. Bale az bavar dikim goş Allah pe tu ilah ki hak tunaya ve disa bavar dikim go Muhammed Resulü biya. Mana ilah çiya? Mana ilah abi go kanuna çeki ve amji kanuna ve kabul bikin. Ha abji Allah tanere. Yani ji Allah pe am kanuni kesi kabul nakin ve hakkı kanun çekirine ji işte kesi tunaya ji Allah pe Kes nikare zıddi kanuna çeki. İlahi sıkta zafın. Yani gayri Allah ego kanuna çedikin hana am kanuni ve raddikin am inkar dikin. Beli raste. Amenna. Öyle. U tağut. Ez ne kadar tağut işte pırsın. Tağut çiyam. Tağut. Mela titkai Türkiye perski. Na aynı iş kod Türkiye be Arabiya. Biz bir Türkiye bir Kurmancı bir tağut nedir? Tağut nedir? Tağut bilmiyorum Mela ya. طاغوت أوجد قرآن إذا كلمة بعربية قرآن إذا درباس بي طاغوت أو يقول دو كفر ده حد يخد درباس كريا طاغوت أو يقول عاشري شوية يعني طاغوت أو يقول لسر عرضا خدي قانونا خدي قبول نكي أو بيازي قانونا تشيكم يعني ضد قانونا خدي قانونا تشيكي وبري إنسان بدي وا قانونا أو دبي طاغوت Bunlar 9 lira tuttuk. Sen yazabilir misin? Tamam abi. Tamam abi. Mela Mela Kerem ke. Tamam. Tağut çiya? Ama yoktu küfre de haddi kadar basbıki. Yani küfürde aşırı giden. Yani yeryüzünde bu dünyada Allah'ın kanunlarını kabul etmeyip
kendisi Allah'ın kanun yasalarına zıt kanun, Allah'ın kitabına zıt kanun yaparsa o beri insana bide va kanuna ev dibe tağut. Dibe wa tağuta rad bikin em inkar bikin. Bele Mela. Mela sana bir şey Eyvallah. soracağım. Bele Mesela Kerem kan. ticaret neye göre halaldir, neye göre haramdır? Mesela bir ticaret Yani nasıl yapılırsa halal olur? Ya ticaret ana mesela ab kadah az be kadah milyoneke dikrim. Bele. ab kadah min milyoneke kiriya aşkanı bitme 100 milyon yiji ne günah. Ya herkes zani bu hakkı ve kadahil piyase herkes zani اجي دفروش ما بصد مليوني Bele. بلا نوي بصديش من اكري بلا هنا يا بينجا بكري ليقوازي بخاطينم Tamam oldu. Tamam ليقوازي بخاطينم Tamam. ايه ده باشا مقو هبان لكن مقو كلام كمال وشاني بقرا ازي جوابات بدم وشاني بقرا ايشتها هي ازي جوابات بدم Tamam ama. اي Tamam boşa. سر چاباراتي مالا تابا خودش لازم Selam. تجارت دبيغو ام حيلا نكن بفرا صندا نكن مالي سختا بفرا ام نبي ولا مالكي باشا قنجا يا بحيرك اف مالي من ملقاسي دفروشم تتوازي بكره تتوازي نكرا هر بقرا بلكي جي تشيترو قنجترو باشترو ارزانتر جيت ببيني اي من از دفروش من بهالقاسي تتوازي بكره تتوازي نكرا اري بفرا موصل نخوي حيلا نكي هبدو نخابيني كيلو ميزيني دا مو حيلا نكي تمام يعني تجارتا ولو براستي مو بكي خيرا بزح مصنجي قال لي تماشوانا قال لي خوش كبراني هجا لكا ايدي اميل بدي وشانا خازن دي بقرن امي بداوي بكن ما نبسا ولاز وسطهم قركا من ايشا لبي هبالي اوسكان قوتيا ما كورو كوچك بريا نكاحي هبدو ببيني تشاوايا دبي جو تمام هبدو ديتن هبدو قبول كرن كيف واجب رهات چونه داري هبدو ديتن هبدو عجباندن ديدي بلا نكاحا بكن بين نكاح بامي بهبره خبر بدن امي بهبدو ره بگرن امي مساجه جبر دشينن امي هبدو ببينن هبدو ميزينن اب حرام گناه تمام بين نكاح بامي بهبره فلورتي بكن اب حرام گناه چنابن زنايا قالي تماشى بخاطري ومالا وتبدا ابا ولا كازي صراحتك بكم وامي ان شاء الله وشانا زندي دي سامي بكن النظام ساعات شندايا بلي بمن الخير خوشي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته